Shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda isobanurwa nk'ishobora kuba ikomeye kurusha izindi zose zabayeho mu mateka. Ifite metero hafi 5500 zo kuzamuka mu isiganwa ry'abagabo bakuru n'izisaga 3300 mu bagore. Bivuze ko abashobora kuzamuka bikomeye cyane n'abahanga mu gusiganwa ku gihe ibizwi nka individual time trial ari bo bonyine bashobora kwegukana ibihembo bihatanirwa n'amagana. Mu bakinnyi amagana bari mu Rwanda, reka turebe 10 ba mbere bahagaze nk'ibyamamare bafite ibigwi bikomeye n'igitinyiro gifatika mu mukino w'amagare ku isi. Ngende Jean de Dieu Tumukunde, yini JTM4, uhawe ikaze. Reka dore ku mwanya wa 10 tumanuka. Ku mwanya wa 10 hari Marlene Reisser, umusuwisi ukina mu ikipe ya SD World Pro Time. Marlene Reisser wavutse 1991 yubatse izina nk'umwe mu bakinnyikazi beza cyane ku isi mu gusiganwa ku gihe cyangwa se time trial. Mu gihe tuba turi kuvuga kuri no rushanwa ry'amagare, reka manze nkwibutse yuko gusiganwa ku gihe cyangwa se individual time trial ari nabyo byahereweho kuri itariki 21 ukwezi kwa 9. Biba bidakenewe ko abasiganwa bahagurukira rimwe, ahubwo umwe ahaguruka ukwe bakabara iminota yakoresheje. Uyu nguyu kuba afite impamyabumenyi y'ubuvuzi nk'umuganga cyangwa se docteur byamugize umuntu udasanzwe mu mukino. Nubwo yinjiye mu magare atinze, vuba nga yazamutse mu ba mbere, atsindira ibikombe byinshi by'Iburayi mu gusiganwa ku gihe ndetse n'imidari myinshi muri shampiyona y'isi. Imbaraga Reisser aba afite mu mihanda hagati y'imisozi aho ugenda uzamuka wongera umanuka, n'imbaraga ze mu nce z'imisozi miremire zimugira umukandida ukomeye mu gusiganwa ku gihe mu cyiciro cy'ab'igitsina gore mu misozi ya Kigali. Agira imbaraga zo kwihuta cyane mu gusiganwa wenyine, no kuvuga we n'isaha. Ku Busuwisi nk'igihugu cye ni icyizere cyo kuba bwabona umudari muri iri rushanwa. Ku mwanya wa 9 hari Biniam Girmay, n'umunya-Eritrea akinira ikipe ya Intermarché Wanty. Biniam Girmay wavukiye Asimara mu mwaka wa 2000 yabaye ikimenyetso cy'izamuka ry'amagare muri Afurika. Mu mwaka wa 2022 yakoze amateka atwara Gent Wevelgem, irushanwa ry'icyubahiro ryo mu Bubiligi, abo umunyafurika wa mbere utsinze irushanwa rikomeye. Muri uwo mwaka nyine yegukanye n'agace k'umukino muri Giro d'Italia, irushanwa ryo mu Butaliyani, ibindi ntsinzi ya mbere mu mateka y'umugabane wa Afurika. Girmay akenshi ni umusprinter cyangwa se sprinter. Sprinter mu magare ni umukinnyi ufite ubushobozi bwo kwiruka cyane cyangwa se kunyonga cyane atunguranye by'akanya gato ariko agahita asiga abandi. Ikindi kandi ni umupuncher. Puncher abashobora kunyonga yihuta akagucaho mu gihe hari agasozi katari karekare, ariko ntabwo abashobora guhozaho ngo akomeze mu misozi miremire. Uwo ni wa wundi gutwarira igikombe ku murongo habura gato ngo mwembi musoze, ariko si umuntu wo kunyonga mu misozi miremire igihe kirekire. Uwo ngo niwe Girmay nk'uko bisobanurwa n'abasesenguzi. Ku gihugu cye cya Eritrea no kuri Afurika yose muri rusange yitabiriye amarushanwa nk'icyubahiro agombwa. Ikindi kandi ahari nko kwerekana ko bishoboka Afurika ku rwego mpuzamahanga. Nubwo imisozi ya Kigali izamuka cyane ishobora kutamugwa neza, kwitabira kwe ni ishema, kandi ya tekinike ye yo gusprintinga ishobora kuba igisubizo mu bihe bimwe na bimwe by'isiganwa. Uyu Biniam Girmay azasiganwa mu isiganwa rya road race. Ahangaha reka manze nkubutse yuko ari ikinyuranyo cya time trial. Road race cyangwa se isiganwa ryiswe iryo ku muhanda, abakinnyi bose bahagurukira rimwe bagatanguranwa kugera ku murongo wo kurangirizaho. Iri siganwa ni naryo riba rifite ibirometero byinshi. Kubera ko uyu munyafurika rirya azakina, abifuza kumubona bazamubona ku cyumweru tariki 28 Nzeri 2025, kuko icyo cyiciro barizwamo aribwo kizakina. Ninjya gusoza ndaza kubwira uburyo ibyiciro bizajya bigenda bikurikirana bitewe n'amatariki kugeza ku tariki 28. Ku mwanya wa 8 hari witwa Pauline Ferrand-Prévot, ni umufaransa ukinira ikipe yitwa Ineos Grenadiers. Pauline Ferrand-Prévot ni umwe mu bakinnyi bafite ubumenyi bwinshi cyane mu mateka y'igare. Yavutse mu 1992, akaba amaze gutwara ibikombe by'isi haba mu muhanda, mu misozi cyangwa se mountain hiking ndetse na cyclocross, ibintu bitari byakorwa n'undi wari we wese mu isi y'iki gihe. Nari mvuze cyclocross ariko ushobora kuba utaruzi cyari cyo. Ni isiganwa abakinnyi batwara amagare mu cyondo, ibyatsi, umucanga, gravier, urubura no mu zindi birantega nyinshi zishoboka. Mu muhanda yagiye yegukana amarushanwa y'igihugu, yegukana imyanya y'imbere muri shampiyona y'isi. Ikindi kandi akaba afite kwihangana gukomeye mu masiganwa atandukanye. Nubwo yari yatekereje kutazaza gukinira i Kigali kugira ngo yite ku masiganwa yo hanze y'umuhanda, yemeje ikazitabira. Uyu Pauline Ferrand-Prévot azakina mu isiganwa ryo mu muhanda cyangwa se road race ry'abagore bakuze. Iri rizaba ku tariki 27 Nzeri 2025. Ubumenyi n'ubuhanga bye mu marushanwa akomeye bituma bintwaro ikomeye mu ikipe y'Ubufaransa. Ku mwanya wa 7 witwa Demi Vollering.
ni umuholandi ukina mu ikipe ya ST Wals Protein. Demi Vollering yavutse 1996, niwe mukinnyi uzwi cyane kurusha abandi mu bagore muri iki gihe. Yigaruriye amarushanwa akomeye nka Tour de France Femme. Ikindi kandi yatwaye ibikombe bikomeye mu marushanwa atandukanye nka Liège, Bastogne Liège na Amstel Gold Race. Vollering ni nka moteri mu kuzamuka imisozi. Ni umukinnyi ufite imbaraga nyinshi mu gusiganwa n'igihe, ibituma amenyekana nk'indahangarwa mu misozi. Ku ikipe y'igihugu y'Ubuholandi niwe uyoboye ikipe yose i Kigali. Muri iri siganwa ry'abagore rifite metero zisaga 3300 zo kuzamuka, risa nk'ari we ryashyiriweho. Abenshi babikurikirana neza bavuga yuko Vollering afite intego itari y'umudari gusa, ahubwo no gutwara Rainbow Jersey nk'igihembo gikomeye cyane, umupira w'umukororombya, igihembo gikuru muri iri rushanwa. Demi Vollering azaba ayoboye ikipe y'Ubuholandi mu isiganwa ryo ku muhanda ry'abagore bakuze ku munsi ubanzirizo wa nyuma tariki 27 Nzeri 2025. Bitewe n'imbaraga ze zo kuzamuka no gutsinda amasiganwa akomeye, ni umwe mu bahabwa amahirwe menshi yo kwegukana umudari w'isi. Ku mwanya wa gatandatu hari utwa Julian Alaphilippe, aturuka mu Bufaransa, akaba akina muri Soudal Quick Step. Julian Alaphilippe wavukiye mu 1992 i Saint-Amand Montreux mu Bufaransa, ni umukinnyi wagwije igikundiro cyane. Yatwaye shampiyona y'isi inshuro ebyiri, 2019 na 2020, akaba yarahindutse icyitegererezo cy'abitwa ba puncher, babakinira ku bw'ibigaragariza ku dusozi ariko tugufi, bakaba n'abahanga mu kungukira mu masiganwa y'akavuyo bagatsinda bitunguranye cyane. Alaphilippe afite ibigwi byinshi birimo Flèche Wallonne, isiganwa ryo mu Bubiligi, Milan-San Remo mu Butaliyani, n'ibice byinshi bya Tour de France. Nubwo atakiri ku rwego rwo hejuru nk'uko byahoze, uburyo bwo gusatira no kotsa igitutu hamwe n'ubunararibonye mu masiganwa akomeye bituma mu mutwaro ukomeye w'Abafaransa. Imisozi y'i Kigali irasa neza naho yubatse izina rye. Julian Alaphilippe azakina isiganwa ryo ku muhanda ry'abagabo bakuze ku munsi wa nyuma ku itariki 28 Nzeri 2025. Uyu wegukanye inshuro ebyiri igihembo cy'isi azaba ari umutwaro ukomeye w'Abafaransa kubera ubuhanga bwe bwo kwataka. Reka none tujye kuri batanu ba mbere ho nagahebuzo gusa. Ku mwanya wa gatanu hari Juan Ayuso, ni umunya-Espagne ukina mu ikipe yo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE Team Emirates. Nubwo ari umunya-Espagne, mu mwaka wa 2021 yasinye mu ikipe yo mu Barabu igikunda kugura abakinnyi hirya no hino ku isi. Espagne maze igihe kirekire itegereje undi mukinnyi mushya ukomeye, kandi Juan Ayuso wavutse mu mwaka wa 2002 niwe ushobora gusubiza izo nzozi Espagne igiye kumara ibinyacumi by'imyaka irota. Nubwo akiri mu myaka 20 kuko afite 23 gusa, yamaze kugira umuhigo wo gusoreza muri batatu ba mbere ibizwi nka podium mu irushanwa ry'amagare ryitwa Vuelta a España ryo muri Espagne. Akaba yarahigitse abakinnyi bakuru basanzwe bafite ubunararibonye. Imbaraga za Ayuso ziri mu kuzamuka ataruhuka no kubasha kunyonga igare mu marushanwa amara ibyumweru kandi akanyonga buri munsi azi imbere. Urugero nko mu marushanwa ya Tour de France iryitwa Vuelta a España, aho yaje mu bantu batatu ba mbere mu mwaka wa 2022 no muri bane ba mbere muri 2023, hamwe no mu irushanwa ryitwa Giro d'Italia ryo mu Butaliyani, aho yegukanye agace ka 7 muri uyu mwaka wa 2025. Uku kubasha kugumana imbaraga mu masiganwa y'iminsi myinshi yikurikiranya bigaragaza ko iri rushanwa ry'i Kigali ry'umunsi umwe ari ibintu byoroshye kuri we. Ishyirahamwe ry'amagare rya Espagne ryamaye kuyobora ikipe ya Espagne Kigali. Nubwo akiri muto agikeneye gukura, gutsinda hano mu misozi ya Kigali byamuhindura umusimbura nyawe w'ibikomerezwa by'abanya-Espagne bya kera nka Alberto Coteda na Alejandro Valverde bakanyujijeho mu myaka ya za 2000 kuzamura. Juan Ayuso azaserukira ikipe ya Espagne mu isiganwa ryo ku muhanda cyangwa se road race ry'abagabo bakuze ku itariki 28 Nzeri 2025. Niwo munsi wa nyuma azaba ari ku cyumweru. Nubwo akiri muto afite imyaka 23 gusa, niwe cyizere cy'abanya-Espagne kuri iri siganwa ry'i Kigali ryuzuyemo imisozi. Ku mwanya wa kane hari witwa Tom Pidcock, ni umwongereza, akaba akina ikipe yitwa Ineos Grenadiers. Tom Pidcock wavukiye i Yorkshire mu Bwongereza 1999, ni impano idasanzwe yegukanye amasiganwa menshi atandukanye. Yatwaye zahabu mu mikino ya Olympique yo ku musozi mountain bike, atwara igikombe cy'isi cya cyclocross, ryarushanwa ryo mu byondo n'ahandi hantu hakomeye cyane haba hateye inkeke, ndetse anatsinda ibice bitandukanye muri Tour de France. Muri Tour de France mu mwaka wa 2022 yatsinze izamuka ry'amateka ku musozi witwa Alpe d'Huez. Uyu ni umusozi wo mu Bufaransa ubugize kimwe mu bice bya Tour de France, no kuzamuka uburebure bwa kilometero 13.8, metero 13,800. Ikindi kandi icyo gihe yanerekanye kumanuka uyu musozi atikanga, ibyerekanye ubuhanga bwe muri tekinike no kwihangana.
Pidcock azwiho kongera umuvuduko mu buryo bwihuse yari kuzamuka ku misozi. Azwiho kandi ubuhanga bukomeye bwo kumanuka. Ikindi kandi azwiho kwihangana agakomeza kunyonga igare no mu mihanda mibi, ibintu neza bihuye n'iya misozi y'amabuye Comrade Raps ya Kigali. Ku Bwongereza niwe ufite amahirwe menshi yo guhatanira igihembo kiruta ibindi cya Rainbow Jersey. Reka tujye kuri batatu ba mbere. Ku mwanya wa gatatu hari witwa Primož Roglič, ni umunya-Slovenia, akaba akina ikipe yitwa Bora Hansgrohe. Mbere yo kuba umukinnyi w'umwuga w'amagare, Primož Roglič yari sky jumper cyangwa se ukina imikino ya atletism yo gusimbuka mu kirere, ibintu bidasanzwe bita byumvikanisha neza urwego rwe rw'imyitozo no gukomera k'umubiri we. Yavutse 1989, yinjira mu mukino w'amagare atinze, ariko ahita azamuka. Yatwaye irushanwa ryo muri Espagne Vuelta a España inshuro 3 zikurikiranyije. Ikindi kandi yegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa ku gihe time trial mu mikino Olympique i Tokyo mu Buyapani mu mwaka 2021. Roglič azwi cyane nk'ushobora kuzamuka cyangwa se kurira umusozi mu buryo butunguranye, mu gihe abandi baba bari ku gitutu cyangwa se pressure w'abayiturije agenda bisanzwe ameze nk'uwasigaye inyuma. Ariko habera kaga agira ya technique n'ubushobozi bwo gusprintinga bikaze ku misozi miremire. Sprinting nakwibutsa ko ari kwa gukoresha imbaraga mu buryo butunguranye ariko igihe gito ku buryo uhita usiga abandi. Ibi rero arabigira cyane, kandi noneho ahabera icyago asprintinga ku misozi miremire atananirwa. Uyu nguyu afasha witwa Tadej Pogačar mu ikipe ya Slovenia, ibituma iki gihugu cya Slovenia kigira abakinnyi babiri bashobora kwegukana intsinzi byoroshye. Uyu Tadej Pogačar nawe turibuze kumugarukaho. Imisozi y'Ikigali ishobora guha Roglič andi mahirwe yo kugaba igitero gikomeye cyane gishobora kongera kumugira icyamamare ubugira kenshi. Nimvuga kugaba igitero ni bya bindi yihariyeho, kwa kundi ashobora kuba ari mu bandi bigaragara ko yananiwe kimwe n'abandi, ariko mu minota ya nyuma agahita yongera umuvuduko bidasanzwe akaba arabanikiye. Ku mwanya wa kabiri hari witwa Remco Evenepoel, n'umubirigi, akaba akina mu ikipe yitwa Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel w'umubirigi wavutse mu 2000, yabanje kuba impano y'umupira w'amaguru mu bakinnyi bakiri bato mbere yo kwerekeza mu magare. Ubu yabaye umwe mu byamamare by'uyu mukino, azwi cyane kubera ubuhanga bwo gusiganwa ku gihe ahanganye n'isaha, akaba azi no kugaba ibitera aturutse kure cyane ku buryo bari bamusize ahita bafata bakabirwa uko bigenze. Remco amaze gutwara irushanwa ry'abanya-Espagne ryitwa Vuelta a España, Liège-Bastogne-Liège, ndetse n'ibikombe bibiri by'isi bikurikiranye mu gusiganwa ku gihe, icya 2023 na 2024. Muri 2021 yatwaye n'isiganwa ry'i Burayi mu muhanda cyangwa se road race. Ikigali intego ye no gusiganwa ku gihe cyangwa se gusiganwa n'igihe, aho ashaka igihembo kiruta ibindi cya gatatu cya Rainbow Jersey. Ariko bitewe n'uburyo azi ibintu byo gusatira cyane no kotsa igitutu, bishobora no kumugira intwari muri road race, aho yaba ahanganye n'ikivunge cy'abahanganiye kugera mbere ku murongo wa nyuma. Gusa icyiciro cya road race yazakitabira mu gihe ikipe y'Ububirigi yaba imwemereye. Remco Evenepoel ategerejwe mu isiganwa ryo ku isaha ku giti cye individual time trial ry'abagabo bakuze kuri 21 Nzeri 2025, ndetse no mu isiganwa ryo ku muhanda ry'abagabo bakuze rizasoza ku itariki 28 Nzeri 2025. Kugeza ubu niwe ufite umudari wa zahabu w'isi mu gusiganwa ku gihe. Dore uri ku mwanya wa mbere yitwa Tadej Pogačar, ni umunya-Slovenia, nawe akinira ikipe muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE Team Emirates. Uri uko twakubwiye ku mwanya wa gatatu witwa Primož Roglič. Bombi igihugu cya Slovenia kibitezeho ibintu bikomeye. Tadej Pogačar yavutse mu 1998 i Komenda muri Slovenia, akaba yaramaze kuba umwe mu bakinnyi b'ibyamamare bafite ibigwi byinshi kurusha abandi bose mu gihe cye cyangwa se muri iki gihe. Yamenyekanye cyane ubwo yatwaraga Tour de France 2020, aba umukinnyi ukiri muto utsinze nyuma y'imyaka irenga 100, abikurikizaho indi ntsinzi muri 2021. Ikimuranga cyane n'uburyo ashoboye ibintu byinshi. Uyu nguyu yazamuka nk'inyamaswa y'agasozi, ikindi kandi akaba anashoboye gusiganwa ku gihe cyangwa se gusiganwa n'isaha ku rwego rwo hejuru hamwe no gusprintinga. Yatwaye amarushanwa akomeye nka Liège-Bastogne-Liège mu Bubiligi hamwe na Lombardia mu Butaliyani, n'intsinzi nyinshi muri Tour de France. Ikigali imisozi yahize amufasha gusatira cyane na cyane yuko abifitemo uburambe, ari nako agaba ibitero byihuse kuba bahanganye. Kuba ari muri iyi kipe ya Slovenia bituma kino gihugu cya Slovenia kiba kimwe mu bihugu bigoye cyane gutsindwa. Tadej Pogačar yitezwe uyu munsi ku itariki 21 Nzeri 2025
mu gusiganwa n'igihe mu bagabo bakuze n'isiganwa ryo ku muhanda ry'abagabo bakuze road race ku itariki 28 Nzeri 2025. Arashaka kwegukana intsinzi ebyiri i Kigali, haba mu gusiganwa ku isaha hamwe no mu kuzamuka imisozi. Reka dukurikirane gatoya uko bikorwa bizajya bigenda bikurikiranwa muri aya marushanwa kugira ku itariki 28. Ku cyumweru tariki 21 ukwezi kwa 9 nyine hazaba hariho cya cyiciro cyitwa time trial cyangwa se gusiganwa n'igihe. Cyo gihe azaba ari abagore bakuze bazasiganwa intera y'ibirometero 31 n'ibice bibiri, bazamuka metero 460. Uwo munsi kandi abagabo bakuze n'ubundi basiganwa n'igihe bazagenda ibirometero 40 n'ibice bitandatu, bazamuka metero 680. Kwa kabiri tariki 22 hazabaho guhatana n'igihe, aho abagore bakiri batoya cyangwa se under 23 women bazasiganwa kilometero 22 n'ibice bitandatu, bazamuka metero 350. Mu gihe abasore bakiri batoya munsi ya 23 bazasiganwa kilometero 31 n'ibice bibiri, bazamuka metero 460. Ku itariki 23 azaba ari kwa kabiri. Abazasiganwa ku gihe azaba ari abakobwa batoya cyangwa se junior women bagera kilometero 18 n'ibice bitatu, bazamuka metero 225. Ni mu gihe abahungu bakiri batoya bazasiganwa kilometero 22 n'ibice bitandatu, bazamuka metero 350. Kuwa gatatu tariki 24 hazaba kwa gusimburana hagati y'abagabo n'abagore mu ikipe cyangwa se itsinda rihuriweho mixed team relay. Bazaba n'ubundi basiganwa n'igihe, bazagenda ibirometero 41 n'ibice 8, bazamuka metero 740. Kwa kane tariki 25 hazabaho none irushanwa rikomeye cyane rya road race. Abagore bakiri batoya bo munsi y'imyaka 23 bazasiganwa ibirometero 119 n'ibice bitatu, bazamuka metero 2435. Ni mu gihe kuwa gatanu tariki 26 n'ubundi hazaba gusiganwa kwa road race cyangwa kwa kundi bahagurukira rimwe bagatangurana kugera ku murongo wa nyuma. Abahungu batoya cyangwa se junior men bazasiganwa ibirometero 119 n'ibice bitatu, bazamuka metero 2435. Abasore bakiri batoya munsi y'imyaka 23 nabo icyo gihe bazakina, bazasiganwa ibirometero 164 n'ibice bitandatu, burira imisozi cyangwa se bazamuka metero 3350. Kuwa gatandatu tariki 27 Nzeri n'undi azakomeza kubaho kwa kugendera hamwe cyangwa se road race, aho abakobwa bakiri batoya cyangwa se junior women bazasiganwa ibirometero 74, bazura metero 1520. Kuri iyo tariki n'ubundi 27 kuwa gatandatu abagore bakuru bazasiganwa ibirometero 164 n'ibice bitandatu, bazamuka imisozi intera ya metero 3350. N'ubundi ku itariki 28 ukwezi kwa 9 azaba ari ku cyumweru ari nawo munsi wa nyuma. Abagabo bakuru bazasiganwa hagati yabo mu ntera kilometero 267 n'igice, bazamuka metero 5475. I Kigali mu bushyuhe bukomeye ugereranyije n'iwabo ku butumburuke bwo hejuru, no kuvuga muri metero zirenga 1500 turutse ku rwego rw'inyanja hamwe no mu misozi y'amabuye, bishobora gusiga umurage uzibukwa mu myaka myinshi iri imbere. Komeza ukurikira ibiganiro bya JTM4, tugufitiye amakuru atandukanye menshi ashingiye kuri aya magare. Ntujye kure.